Akiaria na andiki a mohoro thutha wa gutamba kwa ndumiriri ya gutiga wira kwa Ndundu ya maminista, minista munene bururi-ini wa Finland augite ati makinyaniirie itua riri thutha wa mendekithia ma kugacirithia ruhonge rwa ugima rwa mwiri ruria ni gitugi kia bata kuringa ihiga. Yuhasipila augite ati gutirari na undu ungi wa gwika kuona ati bururi uyu ni ugumirwo ni unyihu wa kibeca na andu makongerereka muno, na uguo harari na bata wa kunyihia thogora wa urigiti mubango uria utanakinyanira na Ndundu ino ireyeheria wathanini. The best insurance against economic shocks is balanced budget and low debt ratio. Akiamukira marua ma gutiga wira ma Ndundu ino ya maminista, President wa Finland ni oriti honge gicia wathani kunyitirira ginyagia riria githurano kinene gigekwo na Ndundu ingi ya maminista ya muruo. Githurano giki gigekwo tariki 14 mweri turorete. Handu-ini ha Inooro TV, nditagwo Winnie Kimani.